Askiki pantaknitaki kun hamaskaptasa hi churutake fútbol toqetakam yati oinaka uti. Utir temporada Carlos Lampe hupaq Bolívar tamanataspa. Niaspa awaran kapatun kapusin marakamau kontrat regentaspa. Hupaq kimsatun kapeskan maraniwa. Alejandro Medina hupaq utir temporada Libertad Gran Mamoré tamanatani. Hupaq Independiente Petrolero tamanatanja. Ukat akatamaj anatir itpiripampi. Cristian Reinaldo hupampej wilkataw kontrat regentawayaraki. Tite hupaq Janiw Brasil tamananatir itpiripajeti. Hupaq sarjanya amtani pininwa. Pachajaj tukus jewa. Niapa marau kamsistra. Janiw pa arun hakekti sasawarstawai. Luis Van Gaal hupaq Janirakiw Países Bajos tamananatir itpiripajeti. Janiw akan qhati. Akanatawi qep anatawi jaja sasawarstawai. Masuruj Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayanyantawan cuartos de final panatawi utjawai. Nairira natawin Croacia tamam Brasil tamam perliatun tunka katanaj ch'usaru puraptawiyapje. Ukami pan yapta pachawit hawai. Ukan Neymar hupaw Brasil tamatak patak peskan Qatar gol chantawai. Ukan pirus Croacia tamatak Bruno Petkovic hupaw patak tunka pakalpun Qatar gol chantawayaraki. Ukamasin penal nakawit hawai. Croacia tamatak Nikola Vlasic, Lovro Mayer, Luka Modric, ukat Mislav Orsic kunakaj gol chantawayapje. Ukat Brasil tamatak Casemiro, Pedro Piquiw gol chantawayapje. Rodrigo Marquinhos hupampej Janiw gol chantaña tiwaykapkiti. Hichaj Croacia tamaq semifinal sukan qewa. Ukat Países Bajos tamam Argentina tamampej pa golaru puraptawayapje. Nias naitir golanakaj Argentina tamataki purinja. Kunataj Nahuel Molina hupaw kimsatun kapeskan Qatar naitir gol chantanja. Ukaroj Lionel Messi hupaw pakaltun kimsan Qatar payir gol penalat uchjarakinja. Ukan pirus Países Bajos tamatkej Wout Weghorst hupaw kimsakaltun kimsan Qatar ukat liatun tunka Qatar tunka mayan katam chaptatar golanak uchantawayajrakinja. Ukan ipan yapta pachawit hawai. Ukan Janiw golanakaj utjawai kiti. Ukan mahasin penalnakaw utjawai. Países Bajos tamatkej Teun Koopmeiners, Wout Weghorst, ukat Luuk de Jong hunakaw golanak uchantapjanja. Ukat Virgil van Dijk hupamp Steven Berghuis hupampej Janiw gol chantaña tiwaykapkiti. Argentina tamatakej Lionel Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, ukat Lautaro Martínez hupanakaw gol chantaña tiwayapje. Enzo Fernández hupakiw han gol chantaña tiwaykiti. Ukami pan hichaj Argentina tamaq Sajra Uru Croacia tamam kimsa haypur tukuy anatawit puriñatakan ataskani. Hichuru takej akayantawin cuartos de final anatawinakaj utjarakiwa. Nias tunka mayan alwaroj Marruecos tamaq Portugal tamampiw altuma manatañ uyunan ataskani. Ukat kimsa haypuroj Inglaterra tamaq Francia tamampiw albeit anatañ uyunan ataskarakini. Akapa anatawit atipirinakaw semifinal sukan tukuy anatawin puriñatakan atapjani. Ukakiw hilat koyakanaka yaqorkama ma hacharuntawitaj nitaki.